ole kan siam zong tak Pu Lalduhoma'n press conference mai ni thum khan anaya khami chung chang kha tun truma chuan han lu chil thum ila engkim hian side A le side B an lo nei veka side A lam thu chau ria thutluk na siam hi aul hle maya side B lam riat chian ve huna chau thutluk na hi siam thinila a thau me chuti ro le ro chuan side B lam hi adik bere ero kan ti hau lova side A lam kan siam tu soile rek rang rang te kan ngai thatoa side B lama hian eng thil nge om ve re reng ti hi tu tuma chuan kan clear ho don ani kan ria rangin saski hi covid tuar chom do na central sarkar in state in pek interest nei lo loan kum song ngan wa kan ro tur kha ani a heta hian alaps thei kan han ti hi part 1 che hi ani a adam hi chu release to kha chuan in alaps be mai thei lo de leka part 1 bi ke poi mo ministry of finance hian min lo monitor big ani ti chuan part 1 a hian a second installment mule tur chuan na kha za somsari panga zo ngaya 75% achievement on lo kha chuan in second installment khalak ngam lovin a kan thriat thiam zong in alaps kan ti ta thin ani tin ain pek dan kal mang hi hey share of taxes kan ti a India rama chiatling khom state rang kan in sem dan ang chia saski hi in sem ania so that chuan a share of taxes Mizoram in a kan don chu 0.5% ania khami yang chia khan kan in sem bele ta thin ani ti chuan sang ni le som ni pakata khan crores ani kan donga somni pakhat somni pania khan crores athum kan donga heng chu anmang thathok hat ni in ariata sang ni le pani somni le pathum matang khan kan mang tha le thei talowa ta hianin sang ni le somni pathuma hianin kan chan turan chu crores ali ania tatang hian azad ve crores ani hian on release popani chu khati lai kan sarkar khan an man mu mal theilo awangin azad ve kha an mang mana ti chuan azad ve crores ani dang kha alapstani helai soi hi heti hian soi fiana kan ti don nge chan na kan ti zok don nge hantar lamila kumsang ni som ni pani som ni pathuma saski MNF in viable chezani anti laps ati kha dot ani kha sum kha second installment ani a first installment manga project zonga na tho ani awangin second installment sum kha kumsang ni som ni pathuma lo chuak man lo ma se akum le kumsang ni som ni pathum som ni palia Mizoram Sarkar le Finance Ministry Lalduhoma'n angin cheng viable chezani chu ama kuma first installment chunjom nan alo chuak le a MNF online cheng khatma sumleps a om talawani ti ani a ole tuna chuan kan chief minister Pu Lalduhoma'n tu sai press meet ma tu sai hi han ngai thlapotila ti chuan a soi fiana le chhânlêtna lamte kanan ngai thazom don nia ti chuan sang ni som ni pathum som ni pali a hian crores sari min peni ta chuan chu ta tang chuan crores ali som ruk paruk point paruk pali hi centralin aron release a chu ta tang chuan in crores ani chu kum masalama na lazolo chunjom nan man ania antinan kumina hian saski fanatang na lo thok taila zo thei talovila nakuma achunjom na tur minam peru ati ngot thei lovani
kan zolo ang kha kum le a project thar anga ti le a approval lak that le zel khanga ya chu ha chuan na hi zo zel tu om lo wa ti chuan hemitum po hian crores ani hi kum lui lamana la zolo chun zom nan project thar angin an the du tan lo pom saka kal ta phot ani ti chuan in abang la om chu crores ani samrup pani point panga anita emi an in semdan chu katilai kan chief minister khan chiang takin min hrila in thanna tan MLA tenena sem ania MLA waisa kasum kasem ania kan thitlang theu ome ti chuanin an chet lai mani an chet lai ma an muang swala in thandon naya saski sum hi constituency voicing kan semanga ti chuan chumi bang chuan kan campaign anga nena kan sang le ngeang ti kha a idea chuan a chu ze paulovin kan chief minister khan mi pui nena puang ani kha amaro chu an set lai de leka expenditure sanction hi nisom ni pani thakwa sang nisom ni pathuma le nikwa october sang nisom ni pathuma chap an muman ani ama tang khanin lo che chak sen chuanin an tlai lo turania chumi ani ta ka chuan a expenditure sanction an mu hi atlai tak em awangin thok man manglo khan model code of conduct khan aron nang le ta sia this one to thlem hian khatilai na thokha thozo lovin kan chom zui ta ani ti chuanin khami hun laya sarkar masaina hemi nuai sani samrupani point panga anuai kati vai crores ani samrupani point panga anlo in sem akha voina hian an thok me ka pakhan ma kan sel kan nei lawa thattakin thok sen kan duwa zo ma se po kan duwa amaro chu na hian an thochin ni alatle me mani release to ani wangin hei chu alaps be to don chuang lova to na hian an la thok me renga thattakin hei zo thuai thoi silang kan du ani to na saski noya na tho hi sarkar masa huna til loti to chunjom na vek ani kan puthak aumri lo ani ti chuan tuna an thome khi 75% an la achieve miao lo awangin financial year tok ma in second installment kha deal thei ani talone utilization certificate po thelu ngai na am lova second installment ding thei din muna kan sarkar ma sa khan min siam lo awangin contract an pe kate dan pe kate atlai lu to ka wangle tun thenga na thozo lo wangin second installment kan deal thei talova ti chuan vaibel se jani somthum pathum point pathum parukhi alaps don tani ei hi ZPM sarkar ina kan ti lapsa min putani chu wang chuan thilom je chiang ta kan fiat kan du'a thil hi keini hun lai a thil thleng ani lova sarkar ma sahun atanga thil local chuti laia an tho danin azir lo wanga second installment hi deal thei din muna ding talo kan ya wangin keini chuan kan mo phurna kan ngai lova sarkar ma sa kha mo phurtu kan zong don ani rau chuan amo phurtu ani ti kha kan soifia du'a ti chuanin apum puya sangni somni pani ni thuma anlo ti laps crores ni nen phai ka chuanin crores ali somthum pathum point pathum parukhi sarkar ma sahun lai khan ti lapsin aom ti nani tani hole tuna chuan a soifiana lam angai thlave thungila kan chief minister hian a department chan finance hi zel uluk deuh se Pu Lalduhoma'n chief minister chuan chief minister office CMO
press meet te komin saski chu MNF chon alo ti laps ve to a tuna laps po hi MNF hun laya na sem na an tho mona wanga laps ani ati ani kha MNF hun laya saski donte pakhatna saski part 1 sum hi kumsak ni som ni pani kumsak ni som ni pathum khan cheng kror zali sangson min phalsa pani na kumsak ni som ni pani som ni pathuma first installment na kror zani andon release a hemi kumadon tur second installment kror zani hi financial year ma a min pek man lo awangin MNF ministry khan committed expenditure a om vector thu te rilin akum le financial year kumsang ni som ni pathum kumsang ni som ni palia kror zani andon release le ta ani pathum na kumsang ni som ni pathum kumsang ni som ni pali hemi kumatana saski sum chu chen kror zanga pe min ron rem ti le ta a ama kum ami centralin min pek man lo kror zani nen kumsang ni som ni pathum kumsang ni som ni pali financial year a hi chuan kror zanga le kror zani bel khomin kror zasari kan don tur tina ni Pu Lalduhoma'n MNF point anti laps ti lai takha kumsang ni som ni pathum second installment an don man tak lo kror zani kha kumsang ni som ni pathum som ni pali khan saski thar an chan tur pa ngai la hek mi lovin MNF sarkarin azuk dil angin an lo pele vek ani Pu Lalduhoma'n hrechiang lawa MNF point anti laps ati ve mat kha hei hi ani sum release hun ni som ma chu kantin lo deuh ani poin rei lu lai deuh e kumsang ni som ni pathum som ni pali financial year rami tur kror zanga athanin first installment atan kror zani som ruk paruk point som ruk pariat plus kror zani ama kumami belkomin kror zali som ruk paruk point som ruk pakua chu September ni ruk kumsang ni som ni pathum khan andon release guideline ni som ralma in implementing agency a pek tur ti nima sela abel khoma kror zali som rok parok point som rok pariat zet su sarkarin atifel man lo dewa election MCC in aron nang zui deuh mai ta ani kha election ma hian MNF ministry kha chuan ti fel man chu adu nge yang campaign hun lai fela an mi ten bil aza ve zet an lak thei kha du lo party an om lovang sum laps lai tak chu saski sum centralin an pek to kror zatni somrok parok point somrok pa kwa zet chu ZPM sarkar finance department a thlanga zet an kol nu po in implementing agency PWD a an pe chuak thei talo ani hi khome kror zani somrok parok point somrok pakua hi om he sum hi ZPM ministry hian danglam bik tumnan sarkar na thoplo atan an mangmai ani rengtu mi puizinga an om fur heti rei sum omsa an rek reng awang hian contractor ten an mani sumin na an thoka an tin tuk atanga January kumsang ni som ni pali thla thleng saski na thoa ro kholna an siam sak na sa hle hetiang te noi ani awang hian hem thil hi an lo tum ruk reng emni an thok zo man lo an thok mong lutuk tin an pu let zui ani kha ngai to ati thui he sum laps dan hi uluk taka ngai to chuan ZPM sarkar hian pre plan tumlok sa nein sum hi ti laps luya MNF sarkar laya na pek an ni awanga tho som tir lo hi an tum sa ni hian arin thei thukarna hetiang la sarkarin khole veng te mason na tur rang angai to chungpo thok tu te it sik na wang emani ti mai tura sum hetizat atilap slat mai hi chu sarkar tha ani theilo rim ole kha kan chief minister Pu Lalduhoma'n press conference a press meet ma thu soi le puro pa romoi roi te na asoi fiana le aron channa kanan ti lan thei te chu an nia ole mi lo mai thlak sak awangin kalome